Crime dominates the news. The media shapes how we see offenders, especially young ones. But does it tell the whole story? Behind every headline is a person, a life shaped by more than just a crime. But when the media chooses fear over facts, reintegration becomes nearly impossible. What if we could change the narrative? What if young voices in media led the way to a more fair and inclusive story? As part of the Insight project, surveys were conducted in Italy, Lithuania, Croatia, and Ukraine to examine how the media portrays young ex-convicts and their reintegration. Over 200 people participated, providing insights into the impact of crime reporting. In addition, more than 20 experts, journalists, criminologists, prison officers, along with ex-convicts, shared their experiences through in-depth interviews. Their voices reveal the challenges, biases, and the urgent need for change in crime journalism. More than 80% of survey respondents believe that crime reporting is driven by clicks and catchy headlines rather than responsible journalism. Meanwhile, 75%, including incarcerated individuals, say the media should focus solely on facts, avoiding unnecessary dramatization. Pitanja nasilja, kaznene politike, posebno ako kad čovjek čita vijesti po portalima, to je jako loše. Znači, ne samo onako nekakav jeftini senzacionalizam, što bi se reklo, nego onako laganje. Doslovce sad, ne znam do koga je to, je li do novinara ili do nekakve redakcijske opreme, ali mislim stanje doista nije dobro. Ką turi daryti žurnalistas? Apie ką yra žurnalistas? Ar jis turi pateikinėti tiesą ir teisingą informaciją, ar turi iškreipti informaciją, kad kuo įdomiau būtų skaitytojai. Komercinė žiniasklaida, kuri vis tiek dominuoja informacinėje erdvėje, tai jų pagrindinis tikslas, be kilnios misijos informuoti visuomenę, yra visgi parduoti savo turinį. Ir tu rašydamas tokius pakankamai nuasmenintus tekstus, tarkim, neformuodamas kažkokios tai atskirties, nedėdamas kažkokių skandalingų antraščių, nesistengdamas patraukti skaitytojo dėmesį bet kokią kainą, tu nesugeneruosi tokios didelės auditorijos ir tokio didelio skaitomumo ar žiūrimumo ar klausytojų dėmesio, pateikdamas tam tikrą tokį, tarkim, nuobodesnį turinį. O kriminalinės naujienos būtent yra ta kategorija, kur tu gali išspausti maksimumą, kad ir iš labai menkos naujienos. Ta prasme, kad žiūrint pragmatiškai, tai yra pakankamai lengvai generuojamas turinys. Kad novinari napravi neku priču, da to ima dosta, mislim, ne laži, nego stave još malo, dodaju, znači, stvari koji nisu ni bile i nije sve istina. Зазвичай це жовта преса, коли вона гониться здебільшого за певним рейтингом, за певною своєю популярністю, нехтуючи етичними стандартами, спотворюючи подекуди самі факти. Наприклад, ми можемо, коли дуже часто багато селебриті, наприклад, їх звинувачують у злочинності, по факту, коли їхня злочинність ще не була доказана. Але медіа вже пише про них як про не потенційних злочинців, а про таких осіб, які вже 100% вчинили цей злочин. When it comes to crime stories, whose voice gets heard? According to 86% of respondents, the media rarely includes the perspectives of convicted individuals or people who were harmed. Worse, nearly 95% believe that crime reporting is biased, labeling offenders as monsters, animals, or beyond redemption. Kai yra, tarkim, nusikaltęs žmogus, tai jis tarsi neturėtų turėti lūkesčio, kad kažkas jautriai apie jį kalbės.
na tarsi vos ne taip viskas atrodo, kad, nu, jeigu tu jau padarai nusikaltimą, nu, tai jau laikykis, jau tikrai tave čia nuplaks visi, kas tik tokią progą turės. Ir va tas yra pakankamai, na, liūdna ir žiauru, nes, nu, naudojasi, ypač medijos naudojasi tą progą, jeigu jau, taip sakant, yra kažkoks tai blogietis, tai jau tikrai jo asmeninė istorija išnarstys po kaulelį ir, nu, atiduos, taip sakant. Tai žiniasklaida galėtų šviesti žmonės, o netrukdyti. Paimi, nežinau, ten to pačio skriaudėjo, neskriaudėjo, nusikaltusio žmogaus istoriją, paimi kriminologo paaiškinimą, tų visų viską suklijuoja, kad žmogui būtų aišku, kodėl kažkokios priežastys kilo, kodėl ten kažkas iš psichologinės pusės, nežinau, iš terapijos paaiškinti gali, kodėl žmogus taip elgesi, žinai, kokios jam pagalbos reikia, kompleksinės. Kriminologai savo pusės ten žodžiu ir tada tu gauni tą visą bendrą vaizdą, kodėl viskas įvyksta iš viso aplamai, tipo, nes žmogus tik paima, pavogė dešros gabalą, viskas, nukapuot rankas, sušaudyt prie sienos. Nesupranta, kodėl tą dešrą pavogė tas žmogus, kodėl jisai tą iš vis padarė, žinai, tipo. Ako krajnje cinično, ali to tako ide. I sad, mislim, ako si u tom fahu, zapravo bi trebao se ipak potruditi da budeš koliko toliko, ajmo reći, pravedan. To je nekakva ključna vrijednost. Evo sad sam opet na Platonu. A to znači, mislim, da uzmeš u obzir sve koji su u priči, probaš dobiti drugu stranu, znači, ajmo reći da izvještavaš fair. To je izazov, a opet mislim da to napraviš na način koji nije dosadan. Існує одне єдине правило. Приховай емоції, свої власні. І просто говори по факту. Чим більше фактів, більше об'єктивності. Чим більше об'єктивності, тим більше правди. Все. With such powerful storytelling, media has the ability to shape public attitudes. But is it using that influence responsibly? 73% of respondents think the media should actively work to inform society about crime and rehabilitation, rather than fueling fear and division. Сила слова, вона настільки значна, що ти можеш вибілити злочинця, а можеш навпаки очорнити жертву. Тому, як на мене, тут під час будь-яких таких цікавих і резонансних справ треба якомога подалі відсторонюватися від своїх емоцій і фактично людям розповідати тільки факти. Da bi se više trebali osobno nalaziti s ljudima i popričati o svema, a ne samo konkretno, znači neke stvari koje su dešavale, pa samo izjaviti tu sekundu i to je to gotovo priča. Onda tako ostane to u medijima kroz cijeli život nekome na internetu. No. Mislim da se ljudi vole smatrati superiornijima od bilo koga druga, pogotovo kako se nalaze u situaciji da čitaju o nekome da je neko napravio krivično djelo. Mi ne znamo pozadinu i najčešće niko neće to čitati, niti pokušati saznati. Pa upravo iz tog razloga će i komentirati i raditi si sliku neku o tim osobama temeljeno na naslovima, isceniranim fotografijama, cover članka i slično. Koja se nužno ne temelji na istinitosti u smislu kao jedno može biti naslov, drugo je sve objašnjeno u članku. Ali to će doći do, ne znam, 30% ljudi koji su zapravo angažirani oko tog članka u kojem god smislu da su ga primijetili, da su ga vidjeli. Ну, це дивлячись від того, як поданий матеріал. А вже ж має бути етика, не можна називати злочинцем людину, якщо ще не було вироку суду, наприклад, якщо навіть не передано до суду, не можна називати ім'я цієї людини, прізвище, ідентифікувати її якось. Тобто це залежить від того, як поданий матеріал. А вже ж журналіст має максимально об'єктивно висвітлювати і саму подію, тобто те, що сталося, те, як органи розслідування, там поліція, прокуратура, як вони розслідували цю справу, тобто спиратися більше на факти, аніж на емоції, скажімо так.
The media doesn't just report the world, it shapes it. Behind every headline is a real person, a real life, often reduced to a label or a stereotype. In a time where everyone can create content, we all carry the power and the responsibility to tell stories that are fair, thoughtful, and human. So, whether you're a journalist, a blogger, or just sharing online, pause. Ask yourself, are you feeding fear or building understanding?